Ama ena vetov naov poliftatov anbi ustenin menekan ay malaki time sona henati atnen aan usteno nanete kanal YouTube ge kai uap meto aneno i inakanak tamnau amamu itsin Galatia nakanub ela mese talante ela boes ay malakit at onen amo isteno kabit na tunan haim tebes kalau haimuni mi bua mokalekanan tuaf lean bi suat inanan ang fekay neklomit henati haim babsin henati haim sa ang palulisin ang bisin munin neno amin. Babi naman nekat alaki ela boes na ton kitnak sin antuti henati haimimnau atoni amamu itsin maolominesi heunawa lasinane atoni ahinet mese inkanane sikel antui nakamnak kles inmonin kan panaklafa ume amasat somak inmoni henaklile lasi manekan molok lei nate ton bonu mabonubam mese na tuin COVID-19 alekanan umekles maeka oke mestoslani nakle piut nakle nakosin ume mese ansi an onen soit sulak nino mabian anten Nis na konane, toslani amsa naklile, sinek palulit esnok es. Sin kanemfa andi umekles, mes sin moela sin manekat, niyo sin aukbian sin le an bisusal. Mafefa ne Paulus, na tontoslani abit kuan Galatia, kalau infani on haif nimaf wisneno, inaton lasik nino, ni oleh kanan tuaf furam natef pahapinan kalau ne Petrus no kaifin bian ne penisona henape no lasik nino ni utop Israel ne Paulus henaton kit kalau abal balat an bikana Yesus inek ale kanan tuaf an bipahpinan lei in kan biti fahumaf an bi in manekanane in kiusna ke ale kanan amamu itsin neno ana naleta inmunin nok alekanan amamu itsin kalau hitmo e alekot niusin nane anfani on hitmo etani niu hit usia fitin Yesus Kristus bay benu menekat alaki abhaet niu alek kolomano amuit anmanat bifebanu sinan fani on abal balat ini plenat mo etalekot ontoslani anfani on seun manit neu isteno in manekan an bimonikles mo etalekot i antekem nak diakonia kles maalekan antoslani lomes henake mantaen naksin of an makoe an bilasi mo etalekot neusin aukbian sin amin. Amo isteno abit tenotunan honfekai maspitis anfekai tenap alekot henati haimpaluli alekanan he ambian sin lean be susal inanan amin. Babi menekat alaki nekam niken hem like subscribe mambatinuan i Neuhi ambiansin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.